السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mungu namnusuru amtukuzeni amjalieni mke mwingoni mwandu wasulivu duniani vani na rahim mrejea reke mwingoni mwandu waturithiwe mpevu yahe. Hafadhahu Allah Ahmed Abdullah Muhammad Sambi nde dua ikawa mwambiani agonge nga mrango shoba shinu ni mbushire ni khairi na baraka unono na afya hormon malahoni ikawa ndumlio ranyire ze fami zahanyu baada ratimizi ya ibada ya tsumu raswali aidi rilo haruma esita nyezi nguya rijaili hasonti izahir hamani he enzi juao ngavuza haja zitoni cheni wani juu nyonsi pia mzi juao ikawa ngelazimu haini mkomori ya jitamke ne fikra yahe ojuu ya hele suala linu suala ikao tila lelo tila jana sha suala ikao ngilo na makati menji baisho kalelo litia turhani haukaya lijanele zina la wambushu ikao ngabo kalima lilo yabo la kikomori mbushu iyo tetu ohatu mbushu iyo tetu mkai wa imma inikiwa zina jibwa jine ukaya mbushu iyo na munro hitwa au na mwaro hitwa iyo lugha ikao ngamishi hauka ya lugha ya kijeni. Suala njuzi sao maana nini madhamana wa Faransa wenda watauwe zina la nsinyindwa jine la mbushu walinike operation ya habiliwa ufanyisho hormali si wala komori la Maori. Hau maana nini madhamana wa Maori wazungu wa wenda wazungushia le kalima la mbushu walinike sheitendwa ikao do shaazmiwa ujirisiwa haruma lesi wala Maori nanu utoa wa komori walio komori watoweze nyumba zawa wa haramu hamade heli za mbao wa watowe wa menye neze nyumba. Maana hivi ndi suala njuzi sawa ni mungu ya jiuzise ye maana ikao ndulizina lindala utawa mahala la tufanywa heluha ya Moliere au la tufanywa lugha ya Kimaore ikao kanojo hamba ukayo ya Shizungu lugha ya Moliere au rambe ukayo lugha ya Komori watu wa Komori shangara jutsa haluha rambe ukayo lugha ya Shimaore ikao kare ndo izungu shamba wanu kana hunda lugha ya ambao ishinu Shimaore sha isho shi Komori sha wa Maori hamanda buramba ukaya moroni ujo urongwa shedebeshao mbajini ujo urongwa shedebeshao ndimtilai ngamonzo njie uharumwa ze faida ne ze hasara za he mbushu operation mbushu au shetendwa sha linukwa le dina la mbushu Maori ze faida ne ze hasara za henongoi amjote ndo harumwe faida na dukai faidari hundrao dukaya lelo wa Komori wa Lamu itongeza wa Komori wa Lamu hao monti jimla wa Lamu ilofungu ya uonesa ukaya Maori ya uzibitisha ukaya Maori iyo Komori faida yasa ya undriha yabo shiparamaji habala huwa nzuani shiparamaji au rambe ukaya yanga ala tena yanga ala karuma intervention naifanya au haruma video inaifanya samba inu ndo ajali omheziwa tarideni wa azali asumani ujuu yahe udhamana wahe Union Africaine inu ndendo yake ajali nae au iki ajali ne Komori yongyo mwani mweze faida zilo yambo kaya ngarju wona lelo inu ramba hipokrisi
yahe madhamana watendewa ni Azali Asumani juu yahe suala la Maore omtoolo uharuma le bangu au haruma ila tabu ya Nations Unies haukaya wariba hiyo kaya kaijatolwa itolwa kaijatolwa isababisha ukaya ngaritu juwaze kweli homoni jabo ikaongaritu humu he makalima ya hao on serikali ya Azali Asumani ya ukaya ngabo inura mbao hipokrisi ngabo inura mbao hipokrisi ngaiju jaje na mwede na mkerazi nisiye dakika nzima harumwa msaidi kaondo waziri waho ulanga ya hezen rovi nomhogoni majimbi waja umkalimani wa serikali ya ufujari ya Azali Asumani na mwede shiema kalima yahe haini mfumtsanu ya avira ya namna ya kufarusu ya za husu Maore yaendelea hata ya kuvumbua wanazioni ikaondo wa junrao haruma eti ya Sudan omtsaho ikewa reje hende hata hakoba batsayarongowe hauria jeuria hamba ukaya wanazioni ngwajo wanazioni wa Komori ngwajo wa Sulivanu wanazioni wa Komori ngwajo wa Sulivanu hata yabo ngabona na wa Maore ani hasundusa wa Maoro kaoti wa Komori harumwa kalima ya ina mwalimu aishirie wa Komori ngwajo huja abonga boti wa Komori bahishabuna na wa Maore ngwajuka yabo avanzari yele ukaya mutafautisho ukaya ngabo wa Komori ngabo wa Maore ikawa woti wa Komori na hunungura ukaya ngwafanyao haini zofanya wanruati regezi watitolo wa regezi wa haruma mahala hunwa jini atambe ukaya wa Komori watitolo wa Komori wanza wa regezi wa haruma zisiwa wananyaza kikomori ngubazo yabo ya mzungu ya tijoishia au ya tijofasiriziwa ukaya ewaziri kalimani wa serikali hamba ukaya Maore ila ya Komori ya salam uharumali kalimali wilo la he ya feri ya Maore ndio ajali mwazali na mrejei au ndio ajali mwe Komori hana mnaji hawakati ikao swa ya serikali ya Komori ngere mao mkono homeza juu hausaidia ukaya amjokaya ezajirizinu ngizo leson harumwa wa Komori ngizo leson harumwa serikali ya Azali Asumani yelewe ukaya harumanti hakika ngabo pouvoir nda ngabo pouvoir exécutif ngabo pouvoir parlementaire ngabo pouvoir ya justice lelo waziri wa hizo habari za ndani Delmano harenge azma ya ukaya ngubeho le jeshi wende watu wa Komori walijua puwe nyumba ikao doza wahwa no wa Komori harwe Komori hau talazu ya ukaya wauti wa Komori shaki nyume yao habo yakaya haini pouvoir niyo indépendant farmaze pouvoir ndaruizo ye mahakama ye pouvoir judiciaire wa haraya ukaizo kazi nao jofanyishia kazi nao jopulwa nika kazi tujazi pulwa abono wa kazi kwa nao jowatora isho de sharia shafarante de shaharaziza e pouvoir ya Emmanuel Macron iharaziza katu kaiza nuwezo kazi nao jofanyishika ziwati ya haruma balbala abonge suwa Azali Asumani ngukaondu wa Komori wadai shesi wa Shamaore havu haukaidi hausaidia ya mahakama ya Faransa bo ya harawe ukaikazi tufanyishia ya legislation tsashahi Macron wanrahi washipu kwa kika hasi hazamfu hausaidia ya sharia ya Kifaransa ukaya wa Komori wale wa Komori watibaliwa wabe kwa waruma ya kapitali au wabe kwa Nzwani au wabe kwa Mali abujo kesha heshi hamaji suwashi hamaji en tant que président illégitime
wahe Comore hau en tant que président indexé poussé wahe Union africaine ya poussé wani dobi ya poussé wani Emmanuel Macron hum paran hum sharikiano wahahe ndaye na Macky Sall rais mzamani wahe Union africaine hoka wakati azali yakahujaendende ya ringezezwa kabla ya urengazezo amana basi hajahu Mfaransa yajaone patron haruhabo hede Senegal yende aone emrikao ndo yakanezezo amana ndo yanikiwazo nane ze directive ikao ndo yanikiwa wende wazihanyisi abonge yiyonge ngoni mweze faida wa Komori wazihundao nukaya azali eshahahe shiparamaji suwangu kado wa Komori yalezizeshe hitwa mzungu arenge Komori unde hakia ha aungule jezo wa Komori watanabahi hipokrisi nuhadazi ulio baina hele suala la Maore ya ukaya walitoa uharuma ordo du jour ya Nations Unies walizimikatu shangu anzo wahilibishe wa Komori ya ukayaze logozinuka rizidungu na hunungu jue rambi ukaya ngasi haruma dialogu yoranzao ngaranzo dialogu na zile haki za binadamu za haini mwanadamu hususan dem Komori ujihuro Komori halmwalisi wala Maore kaziti hokam ngumuta na bahi ukaya halmwalisi wala Maore hata sharia ya Kifaransa kashiturumishia hokawa Maore madhamana wa Maore izo wanzao zifanyishie shati ndo zilo arumesha zile za problem abasa da ukaya wa Maore wasiha ukaya ngwanzo za hauzikiri shabati na udunga sharia shahe mzungu ikawa ndo shirumishi hao oharuma metropole shangu anzo wake na sharia shahao aparantiero harumwalisi wala la Maore na hunwe lida ukaya si wa Maore na ukasi wa Faransa katina ze haki za hatu hamadi ze haki wa walo a metropole wazihunrao karitunda ze faida sawa na unga si sawa ngasi wa Faransa ngasi sawa ngulio Maore ndo na carte de séjour mkinishi hangu jo aeroport ikandi ya Charles de Gaulle au kandi ya Orly hajahazilwa au hambiwa ukayanga nzurenge ukena hébergement ngeunjie uharuma unjie metropole abonga we Maore uliona carte ya séjour e carte ya séjour yao iyo ngio shayo kaudozo kuzungule Maore rekawe Maore ngazija rekawe Maore mzuani rekawe Maore mumali rekawe Maore ngela limo uhunde ustishihada yo kaujue unjie uharuma nchi ya Faransa izo ndize faida kawa Komori wazihundao ndo uhashirishiha ya ukaya ye Komori waonesiwe madhamana madhali mwahe Komori waonesiwe ukaya harumansi ze pouvoir ndaru ngeni mndu ngeno huria wahe ya ufanya izo yanzao nando mfano nduo ya ukaya lelo e prefet haharaya ukazi nduo izo kazi na ujofanyishiha ukaya ze nyumba izo zipula na ukaya wangu wao watolwa mbushu operation umbushu izibitiwa kaka ino mjwa ndelea besho ukayango afanya uguru ukawa behama mercenaire Komori besho ka Bob Denari hafu shai namna ya ubeha wazunguenda Komori wawendende warengenzi wajiwa kenzi maungu wajiwa jambise wambao kaya wa Maore wa Faransa toka eka wa Komori wazisiwa zirwa jine wa roha wa Maore maungu ngetoka ulazimu wakae wakemabindo ya hem Faransa ukaya ondo mabindo hauka mwishia intervention ya mwanamshi akaurongwa mwanamshi wa Shimaore yaoneso ukaya baadhi za wingi wa madoktori wa Komori wangazija wa Komori wanzuani wa Komori wa mwali mafundi wasomesa wengi wa hawa wasomesa wana hao wa mafundi wa Komori wangazija wa mafundi wa Komori wanzuani wa mafundi wa Komori wa mwali abonge maudu kwa ndo wa roha watu wala roho na hao abo ambao kaya wo Maore ya hao wajuji hombe maya ukangwa wajuji hunda mavindo ya hemzungu ikehama ndi apartheid en Afrique du Sud mzungu endende ya rengi ya kenzi ze aruizo ambao kaya zikalantilwani ni wa Komori harmwe Faransa ya hao
wa wazungu wa mkudu wajuja warenge waje wakiwaruma hao waliwafanyeza hao haruma entia hao abonge hizo ndezo mongoni mwezi fine mongoni mwezi hasara ikawa ngajo parihana dukaya harumenti ya maure buzala wana ikao wanikiwa malezi ikao si malezi ya hezi siwa zirwa jine besho ukawa komori wa hezi siwa zirwa jine nzuwani mwali ngazija shawanikiwa malezi hawa usiziwa ya ukayao wazungu wanikiwa malezi ya ukayao hajaka au akaunikiwa ba akaunikiwa euro d'une manière ou d'une autre wakati ajohenda komori kanaka hiparisa wakati ajohenda komori ya ngazija au komori ya nzwani au ya mwali katwiparisa njuka ya ngujorumia izo ya ona harmali si wala maore au utungu ya ona obo ya tola maore izo ajorumia yone ilamba yone des esekel ngazijushimia uharuma ezisiwa zindwa jine za komori na bonga rambao ka izo ngazijiru haruma esiwa la maore ngarijoka ya serikali ya komori ngairindindrao hasaba bude serikali ya Faransa emazo amana wa Faransa walo maore ngwaria watoto eka e operation umbushu yinu izo idungu eshuwe ngwari ya ukaya watoto ngwajo makalima hamani makalima ya he bwana Oyi Salim Mdere makalima ikao nsu aminu kama kalima ya kizomana ikao hazamba avec fierté hazamba ya ukaya ngupeze semo ambesenda ya kurungu wa hedu ya molier ya ukaya katina regrezo ambao ya ukaya moment donné il faut en tuer un s'il faut en tuer deux il faut en tuer trois il faut en tuer quatre. Il a été repris par le journaliste au mwambia ukaya ya otima kalima ya hamba shahari harejeza ukaya banga mpeze yemo ukaya ngejula limubake umwana ralo hizo ukaka na ujwamba wana shangari jojo ka hamba ukaoma mama madeleka oma ceci oma cela shaka na ujuka hamba wana hamanu wahe nsu aminuka ya hata hunu haruma Faransa ngrambao metropole kabati wana ikao ngwafanyao ufujari nao wana wa Faransa wazali wa Faransa wazali wa Faransa fajuze mwana yazalwa ni Faransa mudu mlima mhogo mlima majimbi mlima mbate mwamba shuntu ike hatoza ya mwana daika ikaondoka lirene na hii launiki wazaisi mwizo ngwa uharuma watanabahi ukaya izo wahamba ukaya wafanyao wishwe sharia sha kifaransa ngashiwazi yao ngishwe zingiri abunge ngeladimu wa komori ndo baba nazo njukaya ngeladimu wa komori watanga ihenemba serikali mbia azali Asumani habalaha mheshimiwa Razida watanga ihenemba serikali mbia azali Asumani waliwaze ndongoza siasa wandungele jingo lahe mahakama ya Faransa haulisaidia hata ike mbinga lesiwa la maore au wa maore warambue ukaya lesiwa la maore ilo la komori ngalijoba kikomori hata umulana jaboko Palestine ngiyo yao ngiyo Palestine na ngiyo harumambwana rangwinu maha ya kwanza ikero kuria ohayo abonge komori ya maore ngejojo kaya uharumaze hanyo hata wakati juja zinjema gunjini shamfiki uka occasion hii ye occasion ya unrale dala la ubaza emazo amana wa maore ze hanyo ne daloda bana ndo uji appuyer ne sharia shaki Faransa
shonesa ukaya embadanga mazenumba hizo kazinatopulwa ngabo sharia sha kibinadamu inalimoshi stehilwa kwa na ujokufunga sharia wajea basa wardiwa meukaya mwanzo wa shitowe kwa na ujokuhukumu ezibirao baina ya Ukraine na Rusi wa hukumu Putin nizo ya rede Ukraine wa renzi izo Macron na Darmana wanzo wafanya haruma lisiwa la Komori la Maori mwishia ezalawana ni majournalisti wa Kifaransa ya unesa ukaya ngo haruma difficulté ya ukaya nelo emrusi ngeta yari ya saidie Komori haruma alalimu ngamjukabo tinde mrusibahi ngabo ila ukaya wa Komori emba enzi ya Komori ngwamba eka yoti hipokrisi ya ukaya ngwazi ya ukaya batijemeli na bungarishia hizo msaidi ambao ukakwa nauzi ya ukaya mndu yarenda na yeye ati hukumula rongo dodo hukumula walio shaya tambukangu de wa mahala kwa jine timidma narimtunde tundele serikali ya msaidi makalima ya kabati coherence ngamumbandaliano shabada mumbandaliano uongela limu wa Komori watanganyini nemba serikali iwe kaikubali watanganyele suala limu wadunge sharia mahakama ya Faransa hawania wa Komori wajihunda wa Komori harmalisi wala la Maori ili haki ya wa Komori bemuhe ili ezilo haumaze nafsi zamu za hema dhamana warengai Komori wa rumalelo zivenuhe zijem Tanzania zivenuhe waone ukaya suwane zitwa za hao ngazilejezi wao banura wasia abanu ya wasia katuwa legeza suwangwa wa pia zao ukaya shesiwa sha Maori isho sha Komori wafanywe za fanywa taki au wafanywe za fanywa Johari au wachililie lesiwa la Maori hamane heli walichililia wa Komori warambue ukaonde maadui thumma onde maadui ya hali zijujiri baina huwa na Wakomori walio Komori harmalisi wala Maori baina huwa na Wakomori walio harmalisi wala Maori ekawa rejiwa warejiziwa uharamaizi siwa wananya zidwajine mwishia ukaraulio na mzade mkudoi kwa mnuka turambuwe ngozi yahe kengozi ya mndu Mkomori mndu tirambua msu aminuka ambao kaulati Mkomori kakwati na haki msimu ngoni mwao ambao kabamana miti mji sha ngozi yahe msu aminuka ula mndu dasi yambao kaharengele saluvala zaina mdere hatia kudaize haki zahe za Maori za ukaya wa Komori wa watolwa Maori mwishia haralo nuo ukaya ngwedo hata ngutonyi shahidi zahe majiraniha ngelazimu wa Komori watidoni kwa sayilwa harumwe development ya watisayilwa bakar nojwa hamba ukaya warohe Maori wardiwa no sayi wanasireta retabiha ani mnungu ono alama ya mndu ikao nguiviwa mezi ya tohanza yone mezi amese hamadai sha mezi likao ngajwanga ukangu jifahari ukange harma istiklali baisho kastiklali ilo pabo kati harma umu sha yeye mezi ulo harma uruma abonge mezi kanza yone mezi hamadai ngono haralo nuone ke esheki yendo henda hata jusqu'au bout uharalo nu ya ukaya abanu ba esirika ya Faransa irilashe siwa Maori irilashe haukaya waje warejeze dingoni operation umbushu mercenary wabe wa Maori wazilo watifanye izo ambao wajiwa fanye ngutsa haini mbano ngo pia ni argument yoti pia ya convaincre
ya opinion nationale ni opinion internationale ya ukaya maorengo haruma shida maorengo haruma jau barunga ngarifanywa jau wanazoni ngwara lo hitwa warungwara lo hitwa kama hizo kazi tujiru a metropole kama hizo kazi tujiru haruma hala kungwa jine mashaka manda yao ya usintinria ya ukaya ya operation coûte que coûte vai que vai ngela limu ifanyishie hende hata hadenigre ima avoka wa wende wa hifadhi kawa neze hazahao wa hifadhi ze haki za wandu walio maore ya ukaya wajikonstituye waji wa hifadhi wandu marenda nai na kwa japaro kungamanyisa wafanya makungumanyo waji wa dai ze haki za kwa maore ikaundu wa dhulumdao ngenda monao utukivu ulio baina ya Mansour Kamardin na Estelle na Oye Rambao Salim Mdere ikawa ngarjua waza bangu izahao madhamana wa ile swala maore ikawa mrungu wono shehiza sharuhombi shidio haruma zenyo zahao ngamuna conclure haruma upande hamba ukaya kurindrejei na ukaya wa Komoro hejimla hao roalio bonze roalio ndani roalio nembaens haruma ngela limwa paranyi e makungu manyo yonti pia ngela limwa paranyi wa profiter occasion parce que occasion ndaini e occasion hele suala la maore ndaini mrundu tiho wa hombushu ikawa ndo haziwa unu ili lesu alalinu likaze kifudingo hii au libenushie wangu hena mnali lili ngamdejingo padwa msaidie hokaino ngio afikiru kame sengio ngerungao haku lezina lahe ne lezina la Ahmed Abdullah Muhammad Sambi hada ribazeni barizambi wallahi na hizi baze enyumba rizambi zamsaidie hokanga amini ukai waziri wahemba serikali mkalimani wahemba serikali shefu Bashahi si vagamoro usoni mwasambi shefu Bashahi Shachibuti noir 2 mois chef Bachar Shamsaidi baina ya Ahmed Abdullah Muhammad Sambi 1 2 3 Msaidi Sambi 1 2 3 Sambi haidi mbaba hani wakati joka udhukurulwa lazima yaba mate hata yaunde kalima la vubu Ahmed Abdullah Muhammad Sambi haruma operation Bushur na mwene mwadunge interview yake ifanya na Ubedillah Nchangama malheur iliyo baina ya Mbushunu ni Maore e ajali Ahmed Abdullah Muhammad Sambi wamsaidie zinu wamsaidie parce que le département et a signé Ahmed Abdullah Muhammad Sambi Sambi liatongeza zinu citoyenneté économique Sambi umbadilishwa ya sharia Sambi umbadilishwa jao Sambi jusqu'aux intestins Kuba non c'est honteux Nsuamini kabesho habalale zina lo waziri kwelo kaburi uje chilia Ahmed Abdullah Muhammad Sambi nsuamini ukamsaidia uje chilia Ahmed Abdullah Muhammad Sambi
Mais non. Aïe. Mwanadamu kana roho nzito, mwanadamu kana rancune, jusqu'à ce qu'il me late en qui. Mais non, franchement. Non. Franchement, madame Mohamed Delarif, salam alaikum. No gizozo hamba, zinungizozo hamba. E aferi ya msaidie na Ahmed Abdullah Mohamed Sami. Ngabo chini la meu. La hawa. Santu jwanda hili. Ahmed Abdullah Mohamed Sami de Asisa, Ahmed Abdullah Mohamed Sami de Yaheza, Ahmed Abdullah. Hata wasabu wa neutralize, hamade heli yazanga, wa msafiri. Katukubali ukawa Mohamed Abdullah Mohamed Sami wa msafiri, hata katukubali. Ukawa numpoteze maisha. Wamzulumia wana, katu amini. Ukaya besi hajuanza zinwa jini. Hajuanza ojuwa matrasi ambiwa zinwa jini msaidi. Kuba naringarilo. No. Natundwa. Na mtunde hakika. Lo karibu mwani. Na mtunde ni aferi ya Ahmed Abdullah Mohamed Sami. Sha ngam amin. Ngam amin. Ngam amin. Ukaya embushuinu. Embushurungi kao na ya kao ajali mazeji. Na Mungu iki ajali mwezero honzibu. Nga Mungu iki ajali mwezero honzibu. Ne Komori. Nga Mungu iki ajali nzibu. Ya kwenye udhulumu. Hukai ama ukaya haini mdu udhulumiwa. Zidu wazahe zo makubuli. Ngari amini ukaya ngabo wenji wa Komori wa dhulumu ngao. Ngari amini ukaya ngabo wa dhulumu. Ngabo wasaidia wa dhulumu. Na Mwenyezi Mungu kana uransi hata mzima. Ukanguwa ono. Nguwa ono nguri ono. Eni mrungu jonda lefufu lahi. Eni mrungu jonda lefufu lahi. Sha hizo zonti pia mrulinde jei. Ngilali Wakomori harumo wakati unu. Harumo wakati unu. Watijitwe. Wakomori watijitwe harumo muda unu. Hoka c'est le moment ou jamais. C'est le moment où jamais uhusu nesu alala maore. C'est le moment où jamais ya uhusu uangurambua e serikali ya Azali Asumani ne sharisha shaheti e ojimli fuaru. Kokale silili ndalini. Dombabanu wanduwasindi he Azali Asumani ne serikali yahe hasababu lelesu ala maore. Wanungu wajo kumsindiha suwangu baki. Wakomori wa mdambue. Suwangu baki mwa Komori nelesi wala maore shetwa shahe mzungware. Hawezi embaensi yahe mzungware. Nga mjoka wa uzi yao hahumbu shiriani harina baraka unona na afya ni wa bushiri ustahamilifu. Wenji wa Komori wajihunda wa Komori harumalesi wala maore. Njoka kaziti nyangu ukakwati na haki ya ubinadamu. Sijana tile kwa ya jambalilo. Haki ya ubinadamu wa ihundao. Hukanga mjoka maore ngawe mchazi wa kisiasa. Uhambo kaya hifadhi. Nga mjoka ya maore ngawe earo haida maore. Yende atahe maisha he hamso. Zirongozo pia zunjili wa haruma le pato la allocation familiale ukayonde atongeza wa Komori wa hizi wazini wa jine wenda maore des allocation familiale. Nanga ngamisuri ukaya wa Komori wenji wa lo maore. Ngomrao plus ya he allocation wani kwa maore no ne wanduza wa jiunda a metropole
wawapeshao misaada hamande hedi ya zamba Macron au ya zamba François Hollande au ya zamba Sarkozy ya ukae bayor wa handani harumwe Komori yone diaspora ki Komori yo Faransa hokaya ngwabe hao esawa awe matie ya hebije yao wekangwa ibe hao wa harumwe harumwe alisi wala la Maori ngebe Komori abanga mjoka ya sindeze 300 € hokaya mjoka ya Mkomori ngushindwa haruma mwezi habesha mrunduza mzima 500 € au 1000 € haruma mwezi abwe 300 € ya allocation ya mrulo Maori ngamjoka njo inférieur ya contribution familiale ya mru ujungu haruma a métropole ya inike luzahi abanga mjoka ya mru ya Maori wende hasaba yedea maisha ya msomo habo Komori batio hau nono habo batio Komori batio jumba la unono la mazhiro hau hende hau kaya iyo de kapitali ya anda ya he Komori de Liswala Maori abu ngabu waliona malongo ngabu waliona makokwaha waloa Maori beso wazalwa arma esi wana la gazija wela mzwana wela mali abu wendao pour des liens famille shakwa tuenda hasababu ya ukaya des 200 € au des 300 € waduka uzihunda abonge wakomorera wajunde bazima haonti ukaya embwana isai wasili wasilili juu rohusu ya ya azali asmani rohusu lesuala la Maori zongozo zombili zitanganyiha umudada unuwo le dalao ngela dimweli parihale na ndimba serikali ya azali hodanguha ya dungenda hiyo nilesuala Maori kuangu shinda uangu tanabahi ya ukaya haidi ulo Maori uonge ukaruma Komori nade mtoka hanzaini Komori baisha ukaya watinao watinao le bateau dans les roues ukaya watende Maori wazili wa harmazi bahari ukawatende Maori kwa watu ambao hanzia za hawani wandu wajuta na bahi ukweli ukahata uwenji wa Faransa wa watetao wandiso zamba ukaya hakika Komori iyo masiwamane mwingoni mwiyo delesiwa la Maori abonge Mwenyezi Mungu na mumbeni ustamilifu ni wangu mjiunda kwa malesi wala la Maori ranyimlo na makartasi ranyimso na makartasi ranyimjo ukayanga jina haki za hami za kibinadamu sha zi haki zoka zitundia ikanga wa metropole za haki zojo ziparisa shekanga wa harumalesi wala Maori habo yakaya shesi wesha Maori mwanzao ike ongo na sharia shahao shaki Faransa shati ni sharia ikao ngashirumisha wa Faransa kamili shangwa ni sharia ikao ngishono wajuhu nezilebwe zaza ina mdere ya ukaya izoranzao prefet chip bamide wanzon nongoe bo prefet chip bamide wanzon nongoe au bo commander chip bamide wanzon nongoe monao kaya ya umalezi mwandwa jine ya wandu ikao ngona fikira zindwa jine ya ukaya uongo wazungu rahanu wazungu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Beramu isi pepeta inaki ukombozi pia idaula ibenuha tasibabu ya hedini huya tsangaya humukumoria narikeni na mahaba ya ubenza ya masiwa yatu wasiwa kumurudi nzima wasiwa kumuruda munzima ya masiwa razaliwa ya masiwa yarilia Mola ndiye arisaidia narikeni anzima rivenze watwania mahaba ya dini na dunia beramu isipepeda rangu mwezi 6 ya juillet yedaula ibenuha zisi
wazatu zikatuha maore na nzuwani mwali na ngazija narikeni ya mahaba ya ubenza ya masiu